Liye Qur'ana sura Tahrim Madaniya mbi woro ani woro nay kemini wolo bilana la jugilla ayanta ni fila kelema keme fila ni bidur nani harafu bakele ani bi woro ani sigi asura ndoy ko suratu tahrim di harameli ko fonsura di harameli ko fonsura jiram madina di nam Bismillahirrahmanirrahim nam Ya ayuhan nabi ya nabi mai lima munde gozo darimu ma ni ebe fen haram ya Allah ne ala yo daga laka ye tabdaghi awa atlo balari ama hukum mande kuma lima tuharimu ma ni qur'ana lugha jatimina mo be fen jaman biri ko fonya ko te qur'ana fam baliyade do yoro min ala ko kafiru ma jubatlo ma ko aw ni wa ma ta'buduna min dun la hasabu jahannama ka ko abi fen batna magina le ko be jana min loye ko madi amma man ibn zabari ale ko isa ani malikaw ani uzair kulu balale ma fam ala ma fam mande ala ko de ko ma batu fe min bi jini we made la ghayru uqala ala ba ni fana akol lima tuharimu ma shay'un ghayru akhil odo ko bukhari muslim be benaga ko dido riwaya woro be min yake jomu sowi wala nga mana ke chuko horo muso ngone harameli tian wala harwa de ne hakli wala ma be dem gataro ma wala ma hakli te fe minuna ma mi se gataro dem donc ni dide kira dide haram nam ya ogo ni ku ye muso haram ya dum ni mama kwa ya muso haram ya muso haram re kuro de ko ni bla libane na furu bana ni furi bana haram de fe njugu dai ya fam haram de ko jugu dai wala ni gu muso haram dro koro de ya bla tin saba o ye furu bane abe furu min gono furu bana pew fo ka furu cheverema no je nya bla ko bisro kata muso haram ya kiri ode ni ya ne na dara muso haram le unta ka kungo wa bulure muso haram le tatayire mazhabina ni bela jelen benaga ni bilali saba fo dakuru kelen kono abilatme mujtahidu joli tuguru ko ni hakilaynga bari ala sabiqu ko fiqh sunnati la ako ala ko de ko man yattaqilla jalla makhrajan koni sirana ala ni kablali ke ala ga nyamara kono ko ala bi boda diwo tigidema ngani ma masrala ko boda te diwo tigema ga dor sagilema de wala ulu bela jelen benaga ko bilali saba dakuna kelen gono abilate ni mami ko awa hadise rube ko hadise famfe ko de ka gene ye ngalon tige ibe kuma ni ka fam yaage no de o tsega gew e tsega dina donga teme minum benaka e tsega dina donga teme woluka ni mama ko ya muso haram ya bilali sabaro nu yinere ka fara bode ika dumuni bode ka don dare ngalon de don abe yanno goni mama ba fa ya muso haram ya be kala nyini nyi bla ka furi mbam pew angana nyoko negende ala ga dina de tulonge feede muso haram eli nyire foli charela manki amany manga foede ngani ya fo ana kungodo ne ka haramu fo ana mo bla kuma chamana ka fu muso haram ka tla ka fo ko ela ko karamo ko tano karamo do rebe tle ga ne fanga fo de ko karamo ko do jaburi tan do ngon ni mi jaburi to taw fege mi jaburi ni no yinde alere disukuma wasa gangwa ayre ba do mi do ayre ba do ne ala che ya bla li ba ina che e bi la ga minu ka fo ko adona ta borota ni gi ye muso haram ya bla li sabado nam
ya nabi mai mun de kusun ne be fin haramuya ne ala yu daga iye ibi musu ga jinye de yini Allah ta'ala ya fa ba'du ihne ba'du aymanikum abada ala ga kalli uboli shari'a awe galati awe ni kafarai ala Allah ta'ala de ya ko beseli baye ale Allah ta'ala ale de don gelay ale de ga kiri benendo waye e ga to mata gase ni kiraye dogolige ka dora muso doma barola tumami na ye kibaralige na ye ne ala layinge aga ha di kunye ne dindu zena ufeno ne re din arambe akuma indogo yukuma fofo nyogoni nam aya dawla dunya la ay afsadama wa ay kodi ambadi gawdoma wa afsadu ne kuma mfe e afa shato edewa iye dogon fo ay min fo ayo fo ngama so ngabe fo nam tumami na ya kibaru ya nae ako jonindo ma e kibaru ya minna ako don gela de ne kibaru ya no e dugulenye na utubira kada Allah ta'ala ma abadi yaudu sugum milela ngana ya nyonde me ala kira kontrola igaro Allah ta'ala ala de ademin baye ani jibrilu ani limana jonyuman malikau oteminengo ulufana ademin baye abeze ga biama na ya obla aga fale fe nam furumusola minungai kademi auga silama musola limana jumusola badul gelawla tubi baawla badu gelawla sum baawla an hijra gelawla sayyibati musukur baawla ani bogotigula okafsa auga ningele ala bilabali hay ningontesa nam ya mogo maude godo no loli maniara aya yede kuntanga na dungewu tasumanye amenindwa yara maden kafiru ye ani fara maligawu baga ka giri ka gele ute ala kuda penna ne ala unyamarewla be fenne bara no unyamarewla ya mogo maude godo no lu kafiriara akana la dura foidi bidoina nimgele nebia enma tu wa usarade fendela na ukera na bubara ya mogo maude godo no liman yara ayge ay tubi kadalama tubul nam tubula no tubu konoronje tubu jelena alan tubira katima asara bogum abisa gabe awma aga kojugu tuze kabawma aga ulado arjana sula ko folo mi boli kojugu lala obige donde ni ala de nabi mamalo ani mu'minu no lo liman yara kafara nabi manga ugan noro bitama unye gorlala ani ni ukini yamfawi obafu yama eka dafalige aunye anga norola eka yafa amma bari se badi pembela jelega ya nabi mai kafiru kele ani munafiqu kafiru kele nimbamuru iga munafiqu kele nengunye iga giriya munafiqu kanel lagosiliye udonyoro we jahannama de labanyoro chana ala endalenda
mawi ma minun gafirala nuhu musola ani luti musola rufila kun kera jon fila bolo kamina anga jonna uli ma nyuman fila ye yu jamfa uma nafanyi kabu uma kamine alaga nyanga dana foila uko uma aido tasmala kafara dumbauga ala indalinda mawi ma minu liman yara firauna musola tumami nago yani ma ega sojo ne iyoro arjenena ega ne gisi kabo firauna ma anaga bara aigan gisi kabo mogoma nolendo ni gelawe ani maryama ibrana demuso ami alimi ne anyi fela tanga anyi felige ala kamina nin surmana ajentigira na maga gelema we anaga kitabu ye akera badul gelawde kalansara flayan